Salama sitamu paiman sidupa kaboro lan atu yate lan renungan harian toraya allo Senin tanggal 10 misa bulan Karua tahun 2025. Lata basa siala tananungan tu kadana puang apa dolo diom itu ta palaku pak tunduan ta mas sambayang. Kure sumanga opuang belan na yatu pak kamasemi tontong bang mi papayan lako kami taumi lan atu yate opuang laki basa sya laki nanungan tu kadami pasake kan opuang ang kitandai patunna te kadami penama sallo lamengkarang lan batang kaleki ang kimadin la umpogau kan ni te kadami opuang pa ade pagari mitu salaki lan anak mi Yesus Kristus puang sia juru salamaki. Amin. Yatu pa abasanta lan atu yate lamai Ibrani pasala 10 misa ayat misa sae lako karua. Lamai Ibrani pasala 10 misa ayat misa sae lako karua. Panguluna kada nakua batu pira sangka diona kapatongananna nenek to dolo-dolo. Kadanna puang. Yatu kapatonganan ia mo tanda tasikna kumuata ampui tu mintu apa diranuan sia tanda sabinna apa tangka kitanan. Belanna tete dio kapatonganan anna dipo kadamelo tu sanganna nenek to dolo-dolo. Banang dio kapatonganan taisan ni kumuaya tu mintu angge maritik na padadi kadana puang matua na urungan ni ia tu apa na tak pai mata tae nandadi dio mai apa mempan. Banang dio duka meraka patonganan anna pemalaran ni Habel lako puang matua tu misa pesuru mandu melo na ia tu pemalakna Kain. Tete dio kapatonganan na to anna dikanasai kumuayato malolo belanna na tongani puang matua tu pemalakna sia tete dio kapatongananna anna mak kada-kada siapa moi anna matemo. Banang dio duka meraka patonganan anna dipopel lindung tu Henok kumuada na pirasai kematian sia tae mo anna kabu tui tau belanna na alamo ia puang matua belanna yaton na tae panan dipopel lindung di kanasai mo kumua na alaya penaanna puang matua. Ya ketang mak patongan ni inang tae na alay penaanna puang matua. Belan na yatu to ungkap rekei puang matua sipatula na katapai kumua dentu puang matua sia kumua ia umporongko mintu to undaka tongan ni. Banang dio duka moraka patonganan na yatu nu to namangka mo puang matua umpokadan ni tu diona apa tang di kita pa ungkasiri mi puang matua na pasaka itu lembang ia to la umpakariman mintu tolan banuanna tete dio kapatongananna na pasala itu mintu istinalino anna pomana kamaloloan tu situru kapatonganan ia to. Banang dio duka mora kapatonganan anna turui Abraham tonna ditambai na urungan ni tasu male lako misa inan tula na pobagi na siosoi batina tasumi tae na tandai umba tu naola. Amin. Belanna kapatonganan mintu penggauran sia kedona tolino
den nasang pasabaranna lan penasya tanga den nasang banang siranna bu tululan mai pena den tutang tamabang tanga patamabang sia tanga ke den noto sugi untata barang apanna apatai ona lambi tanga ta ke den datu untampe isunganna belan nama laku tuto buda kumua anna di ben padang lanani undaka kande lantang atau linota butung totai bang lama sorok na tama timbanganta ke di kua melo motu katuanta dio misa tondok talamale untampe lana sanga ki tau to katamataman ke di tibe tu labo talau undaka piso la di lelengan kayu melo sia sundun melona katuanna Abraham dio tondokna anna male untampe misa moratu tae dio kalena ia motubati apa rabanna sieranna anna kitengka bate lentekna untampe tondokna male umpempatui tondok tang manasapa male sotuyan nato di ulelean lan sura kadadian di sabu lante sura Ibrani tuma unakna lan baktengna Abraham to kumua belanna kapatonganan di pamanasalan ayak karua lendu tongan memanganna tu kapatonganan kapatonganan tu di polalan untiroy lan kamanaparan tu agantang na kita mata tolinota siatang na lambi tangata kapatonganan tu mendadi matanta untiroy tu kadi padadian langi lino siamintu angge maritik lan ayak talu di pamanasa sia kapatonganan tu napobanang Habel umpe malaran ni tumelona sia nakala penaanna puang lan aya apa dinanim pamanasa itu na benki puang tu tanga kumua anta isan ni ungkamali puang dadi lata pake tu tanga lan kapatonganan dikua anna mintu na lante katuan di pomaupa sia napo malabi puang melo sia diporongko ke mintu na belanna kapatonganan anna di parri-parri tu mengkarang sia belanna kapatonganan anna dipogau tu kapemalaran belanna kapatonganan anta tontong umpeagi kasayanna sule puang Yesu moi anna tang tamat tanga nakua kadana Paus Yohanes Paulus 2 aku percaya supaya aku mengerti aku percaya supaya aku mengerti inang manasa yatu kapatonganan undawani mintu kapaisanan siapa tangaran yatu tomak patongan umpogau apa memangan. Amin. Tah masambayang. Kurre sumanga opuang atu mailo tumi sorongan kan lako kami te taumi. Mangka kibasa sya kinanungan te kadami ki patongan opuang kumua pena masalok mengkarang lan batang kaleki. Angki tandai patunna te kadami sia ada ikan opuang angki pogaui lan mintu agan katuangki. Puang ambek makuasa lan kadatuan ka suruga. Kipas sambayangan opuang tu tau mila umba-umba nani lan mintu pasanana lan mintu aganna. Tontong komi unti romase opuang, tontong komi pasake siya umpasiray kamarampasan, anna tontobang ungkataku siya ungkasiri komi opuang. Si taru na katuang ki opuang,
kisorong tamalima kuasami. Tania pak porayang kitu dade, sangadina pak porayami. Lan anak mi Yesus Kristus, puang sia juru salamaki. Amin.